Bamasaba muri na maveni nabenyere program yefe yesha lero lundi nga niza ni musalo sikata milichari bwayo eranga kwarake hasimanza manza sitsilo shefe shehuleka na lulimi lumasaba arishali no kwetse ni program ino nga sitsilo shefe shalelo shehuhebusa ni huleka na tsilomo tse bindu biyaha ibindu bitsenga lulimi lumasaba lwaitsa ohali ibindu bitsa bunahu biyaha bihaba umulimi lumasaba tala nyare bukuho kukawo ngurumanyesi nisosanga bazaho mara isishe tsirengolobe imaye mwana wa sisi nasimanyat ariwe bintu byose kukana hokana oshalero ngefe bamasaba kwali bilangire khuriye waliwo bintu byose kutsa khwahakaho khwabisonzora musambu yesi khubibonamo khwakana habulei ne waliwo byose khusonzora khonaka amala khwekopa khutsilomo khwama munimitsindi indi ale khwona kirerala nadala ringa tsilomo tsimbi ahetsese khulu lwanyuma lwe lufu lwesi balanga covid-19 khuitsawo bari face mask umumasaba yali kirangilarie anyuma olwesi nakana wano mari khukirange khuri indobe nemanya mulumasaba indobe simanyisasi ari tsilomo tsese khukana khusonzora shalelo khubone khuri khuterese khukenda khumukhosi kumutufu khukaniha tsilomo tsefe tse lumasaba bulayi itsikha tse lumasaba khutsikaniha ngani tsili mululimi lwo lwesi khwatsikopa ngani tsetsa arenga lulimi lusamba metsi bari computer khuni khuyusa namwe khukilanga khuri computer kale Richard nakhwakanile ya wanyala nabi wanyala wakanila khulomeyo lumasaba singoreba lwetsa umwiko sina sili syangu takhubisakho singabe khutuya basakhulu balosi bekhalekho anyala khubolera ali yaba kumwiko na bulebe yabawo benzala oba yabawo sina nenga sisyaro nebo bali koba kumwiko na bulebe ta alife khuloma khuli khukhwama simanza amanzi khwamesi lwetsirawo ali nganukanihilekho bindu byatsilenga biyukha biyaha byetsilewo ali ngani bitsawo nafwe ni khubona khuli khutsira atwela ni nabyo khubimanya alishamanyisa sili khutyukha buyaha khufursakho abo baba batsakawo khalekho lwekhuba nga nusonzolye bulayi waloma oli singa oreba umusakhulu umulosi bekhale uwanyalisa khumenya kimiko kimikali khusindu isitsilewo engolobe amureba oli nesino mulwefe basilanga bari sasimanya ta lwekhuba sisyabawo ta sitsile engolobe lufu lwa munyafu nalulangile munyafu lwekhuba ali nga wakanikhile buli mumasaba asimanya nishama khusi khulanga uri munyafu ali lufu luno lwetsa nga babululanga bali AIDS mumiko kye kamakhumi sinane sili aleyi nabi ta kamakhumi sinane ngesaba ndi umundu umukhulu niesi lufu luno lwitsilewo ali abesinga oreba umusakhulu wechimiko abwenawo cholanga karano khutsie mukongo namwe khutsie bweni sakhubolera ali lulyo manya banyala khukhubolera mukhalekho batsubatsaka bandu bakhola bariena baloka ne ali nga ne khutsia khutyukha kamasina ali nga lulitsile muluzungu bali AIDS ali basiefe ano isirimba sikhulu syelinambo sili capital Kampala sili mu Buganda nibo khangukho bali silimu ate silimu tsena sili mu Luganda ne nibo balwisile mu Luganda lwekhuba silimu sheruzungu bali umundu aba watenyire waba silimu waba silimu wanyerelekha akhulome khuli umunyerere manyefe khuba khwasitiyakha khali khwasitiyakha khuli wamunyerere oba khunyerere batsina ali bakali khubandu befe batsira khubena lwekhuba nga numanye batera khulondelela beno abalutwela khuba mulubusano lwene lwa Lumasaba Language Academy kiranga bali khulomba li bedini ya Anglican namwe nga bakali kiranga bali Protestant abwena nga balomba basilobera khusoma Luganda mukanisa kila mutwela alomali lwekhuba basomere mukono namwe lwasina ne nga nomanyire
bamasaba babwenawo nga byekhusoma bitsawo nga bazungu betsa muno barambisa muganda semeka kungulu khubayetakho khuwola mubifo bulebe ali naye yewetsanilwe wabwe ali wengisa mu bamasaba befe ali bamasaba befe babandi bakali bambasa bali khukhwama netsili n'umuzungu nambasinga khukanikhangaliye kane naffe khubenga bazungu isyo esyambaso sesi ise esyambaso kyowelela ali abende khulomo iya munyafu lwekhuba lufu luno lwitsile mumiko kye kamakhomi 8 isi lumanyikhanile ali natuyo wasyase nga aramba khuno bali matsina masaba ali nga ndirakikhinase khurambana alikile mureba nali ife khulanga khuriena lwekhuba nga watsile khulolelela mu Luganda mbamo silomo bali silimu ne bano bali khulanga bali silimu ali ifwe sikhunyala khubawo ni sisyefe kila khuloma khuli ne silimu usonzolo lyeno omundu nowamanya ali ni lufulo lwa AIDS kila khuloma khuli nga abwenawo nga lusitsa luwamba omundu lwamutenyisa lwamunyasa lwamung'ayisa kale werayo watse wanyalilera alikila khuloma khuli nambasa syamunyafu sisonzola bulawo omundu khumanya lufu luno ali nga khwiyetsa likono namani radio Uganda abe abwenawo niyo radio yonye khwaloma khuli kane khurambisa silayi nga nekhwalurambisa bamasaba basi bono bali nisyo sisyenesyo era syalere sikhukanikhila ano wakhatse wayena kasolomo oli munyafu mundu amanya ali uli khumanyisa AIDS kale ibyo nibyo bisi khwandibele nga khola ne yabawo bibindi bisi ukhanyala wayusa ta iliyo bisi ukhanyala khuyusa ta nga iso muzungu andilangira ali bili universal sibala syositsana andu ositsana kasenganikhila wayena namwe mfwe bifurisa bukali bandu bamanya akhabanga siwasifunile bulayi nenga amanya sisindi khukanikakho ali ibindu nga sukali bindu nga emotoka sindu nga erore sindu nga mugati bali chupa sokisi tsisi khukwara tsino itakisi irerwe igali lili ni gari nambasa kale ibyo bitwera bisimbalile bisubonoli ibi ubikanikhangani byandibele wakhaba uyusamo inganikhamo nenga byabangani byandibele sindu nga isetsilambye ali nga computer ali basefe ngani nomile ndi khukana khulondela basefe be Buganda eno nibo buli isitsa ubona bayusamo ate ngani bayusa baryo bakanikha isonzola ye mululomo lwabwe bali kalimagezi ekyuma kalimagezi alutse khutuyo uwewe fena ali khukana ayusa ari baba wabesuulile khubayusa baremanyi ali naye akana ayuse ni khufurisa bili basefe bakanikhilera nga beno ni bakani sikhali silaita nenga esyo nga suli ni nasyo usilekha ngani syandibele computer wakhatse wayena wakhatse mu France bakaniha computer mu Bungereza computer wayena computer ni nafwe computer lwekhuba syetsile siyakha kama basifumbule siyakha ni nasyo fwe sitsana khwakhile khubona khuli khunyalisila omundu khusimanya ni khukhumanya khangu lwekhuba lulomo lwefwe rutsilila khukanikhila omundu khumanya communication ali singo luwandalasa ukunda anyala khutakho khufuna bulayi sisuli khuba usonzola tawe kale ali computer nayo sembona ndi kilekhebe nga computer ngani wandilangiro oli isati isawa pambase olisi babimanya nokhatsila khuba siefe nibo banyala khuba bali ni khabi bali ni isi babifunamo khenomendi isi babiyamisa neyabawo nga nama khusonzola isi yambakana nga luno sya computer nibo
balomi bali nambasa sili sishuma sili ni kamakesu tuyoliko omundu ya ishobo oli khusonzola nga umundu wakhurebera ne computer nisho nowamusonzola oli sili sishuma umundu aramo byosi tsana bisakana walulumina ho byamamo nganukana aliyo nowabanga osonzola nebusa khusilanga bulangi nga nino mendi muniafu mundu aloma ali lufu luwamba omundu khumanya lwamutenyisa watsa waniala atsa khufanga waniala warama kamakumba busa aliyo nisho siryo kale nibyo bisimbo nendi bamasaba bandi berenga babona bali bisi khwakhile kheno mendi bitsire mumbuka ino nabyo khutsirakho ngani byandi bere musibala shosi tsana ngani ni sili khurusa khuyusamo manya inganikhamo ni lilindi ali aba omundu siba khuyusa municipal ali ni baloma ali musipari municipal sili musipari ta era bakali nabi basirambisa bali musipari silinga abekhalekho bamasaba efe bafurisa bukali sibasoma ta kale sindu syetsile muzungu ulasikanikha khumanya ndaye wakanikha nga nandikanikhile alabona ali musipari municipal naliwo wasomile oli kimono mundu akhuloma ali uloma oli musipari so biliyo bilala bisubona oli iliyo abo mundu wakhamulomela oli muzungu aloma ali pronunciation khutsa khusikanikhamo inganikhamo isamba susikanikhamo ali abo mundu uwandilanga ali municipal ali niyenga sanyalisa khusyambisa baloma ali musipari alibo bandi baloma lya nabo umundu umukhulu nabo umundu arye nambasa nisho sisyenesho nenga silisiro ta lwekhuba municipal nasho sisyabawo nga lumasaba lwitsawo ta kale ebyo nibyo ari waliwo sindu shesi baloma lelo nga ife bamasaba isindu she mask lufu lwa corona nga lwetsile lelo abandu bakwara khubundu babimba khumolu babimba kumunwa khukhinga lufu namwe khuwela buchafu bwe lufu lwokhwingila mumibili kyabwe imask khengilange ndi mask khulokhuba nafukilisibwile khu program ino shalile khukilange ndi mask khuyusamo busa khusakhangani sili newayusamo busa ngesi usikanikhamo ori imask onongelakho imask nari waliwo wano mari khukilanga khuri indobe manya indobe mulumasaba nishosi indobe khumanya syekamang'anyo khukanikha mu bandu bakali nendobe eyo yabatsaka ikhisa bukhu nabo bumasaba aliyo endobe ali indobe sinyala yatsa emuno ta lwekhuba emunwa sibakhingilila ta abekhalekho bakukhu befe ate endobe simanya oli iramba khuwekhasi sili khuwesetsa ta ali bakukhu befe khalekho sibakwaratsaka tsingubo ta ni khufurisila khakuba khanyowa mukari isi lero bakwara ali khakhenakho khasubila khufananitsakho ni isi balanga bali indobe ali indobe itsya khukhisa andu ekamang'anyi ebumasaba nemunwa ilikho bumasaba nwalanga oli indobe siwabona ari neikilano shalila besi nabimanya ebyo ta era abenga nehatsaka indobe nenga sinamanya kamakhulu kesilo shendobe kilanga oli mask abo wakhaloma oli mask ikhuwandikha ma a ka i sa ma a s a sa a mask unyawachi ma a sa a ka ma a sa a sa i masi ma a sa i ka a
ka I kanira mwesikani hebulai bari imasiki bachispelinga barie basiandika barie namwe usikani horeliba imasiki masiki ma a sa I ka I ati nisisindi sulu watabe wahachikani ha muzungu nganili mask uli sutia ositsa na mask ate buli mundu isutia wakimanyira ali mask alina yakhukiranga aliye kedi na yeromo ye Lumasaba lwekhuba yetsile ngolobe ereli ni khurambisa ali ni kumulembe kwe khusoma kwa busa khuliyo khuno benga basisilekhe inyuma baota